Mami, iti title na, dati surat ni Jeffrey iti Lawag City. Anya nga tat parikot na. Parikot na nga ta ni Mami na. Iti dati nga gundawa, hindi nga ruden denggen, dati nga problema na aya. Sa gudayan ti surat ni Bagayam at Jeffrey. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nag-isalaysay ti pakasarita kasin yung nga dapakinaigan ni Mami. Iso nga napauluan iti Mami, dito nga surat ko. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu dita Nemar's Studio, nang runa ken ka nga timun dito nga programa nga paborito klaone nga tingtinggen ken buybuyaen tunggal dagundaway ko. Kasama tayo nakablawak digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Ti pagarup ko kasin yung ket nabiru ka kon ti babae nga naikari nga agbalin nga katakunay na ko iti biyag. Iso ni Bea nga kaopisinaak. Ngem laat nga nagbaliw ti amin kasin nga jak ammo no anya ti rason wenno gapuna. No kasano nga napasamak ti amin kastoy man ngay nakrugyan nga isalaysay kasin. Pudno ka di ti imbagam kanyak. Ha? Jeffrey Barok. Apikas la di kayo mamati, Mami. Uwing ko naklangaro din. Talaga? No kasta, agayan ayat kayon kini Bea nga kaopisinaam. Uwing nga rod, Mami. Ung kunaktumit king ka. Imbag kid di tasyak tinang ibagaking ka nga armam dete kaopisinaam nga ni Bea. Tasigun kinininong mo nga mante nga bosyo ijay pagpapaayan yung nga kumpanya. Nagagat ka no ken napintas ti family background ni Bea. So nga rod nga dinurugang ka nga iso ti armam. Ta iso ti kayat kung agbalin nga manugang to anak ko. Ken amok patsyak nga saan ka marigatan nga mangaram keng kuana. Tasigun malaksid nga nataer ka. Napintas pa iti posisyon mo iti kumpanya at anya nga raw. Kat ninong mo ti aking kukwa. Kan may sasyak ti nang irekomenda king ka. Uy, Mami. Kan saan ka pa nga nabisyaw? Taamok nga di mo kayat nga paayon na no agbisyo ka. Uy, Mami. Saan ko nga talaga nga ginandat ti mangpadas kadagiti bisyo kasla kadagiti tanduma. Day taman ti kayat kuking kabaraw. Takanayon nak nga tungtung palan. Taawan ti nasayaat nga maited ti bisyo king ka. Anya, iyam amom tong karod kanya ko ni Bea. No pay adamot ten amok may papankin ko na. Ta nagdamdamag akmat kanininong mo nga mante. Uwan, Mami. Kasaritak to pa iso na. Ay na, kanayon mo nga i-date iso na baraw. Tapno ad-adda nga ipatag na ka. Una, Mami, kababain mo't no, ag-date kami nga, basit lang ti balon ko, basit lang ti kwartak. Basit mo lang amin ti papa, ititid mong allowance ko. Ay, nayunak abaraw. Ala, ito no, sumarunong nga sweldaw. Ures saan mo nga itid amin kanyak, ures saan mo nga ipadulin amin kanyak. Mangitidak to king ka iti extra. Tapno no adagundaway yo keni Bea. I-date mo isuna baraw. Tapno ad-adda nga tumibker ti pundasyon ti relasyon niya. Ngan saan nga basta-basta nga date Huh? Ipan mo iti nginain nga restaurant. Kanain mo nga regaluan iti sabong, tsokolate. Wen kumpurme nga paborito na. Uwan, Mami. Basta nayunan nyo jay ko allowance ko Kanayon mo't latang eksakto dititid yung allowance ko. Ay na, pagsayaatan mo't laday tabaraw. Nasaysaya at no siyak ti magidulin dagiti maswel-swel daw. Tapno sigurado nga makaurnong ka. Tapno saan kit di nga tilaad nga pangibus-bus-busam. Alawin, Mami. Malang araw.
Ito no bigat. Ipalagip mo to tanayunak to ti balon mo. Taing kayon to agdate. Iti kaayan-ayat mo nga ni Bea. Oh, samo ka di pinalpas si trabaho, honey? Ah, malmalpasin, honey. Oh, ag time outan to nga ruden ta. Mabisina. Inta man nagmerienda di tarwar. Ha? Oo, sige, sige. Eksakto. At ayun, tid ni mami nga, nayon ti balong ko. Mabit laeng. Oh, apay, honey. Kuyugin naklatan nga, mapan ni Ninong. Tada itid ko king kuana. Ada papaitid ni mami king kuana. Ninong? Wen. Ni Ninong Mante. Ay, ni Sir Mante. Ni Sir Mante nga boss tayo. Wen. Ay, Ninong mo gayam ni Sir? Itala ka di nga, mom? Mm. Wen, Ninong ko ni Ninong Mante. Tigi nagpaiswan na. Nasingid da ni mami, kenday di Diyos alwad na nga, daddy. Kaya iso nga ipapaitid ni mami dito in-bake na nga cake. Oh, indang rotin. Sige. Ni, deta gaya ba Ninong? Oh, deta awit mo ba raw? Ay, Ninong. Papaitid ni mami. Teka, anong paborito yung kinininang nga cake? Talaga nga, di naglata malipatan ni kumadre. Pakumustahan to nga di kumadre Lourdes ni mami. Ay, Ninong. Agkuyog kay kadi, kini Bea nga rumar. Ninong. At sa madmadlaw ko kada kayo Sir? Anya di dyan, Ninong? Iti ngamin kalabes, masansan nga makitak nga agkuykuyog kayo. At nakadi kahit nasawan ti masansan nga panagkuyog yo, barok. Agpudno ka man kanya. Bea. Sir? Ti kinagpaiswan na, Ninong. Agayan ayat kami kini Bea. Talaga? Kaano ba ay? Dual daw, Ninong. Congratulations kada kayo. Ay, thank you, sir. Thank you, Ninong. Di yung mo din bagbaga. Alain dakto nga nga Ninong ti kasaryaw. Ninongak ni Jeffrey iti bunyag, Bea. Ay, kasta ka di, sir? Wen. Ita nga agkasarto na ket. Alain nagtumot nga manganak ti kasar kada kayo. Saan ka de? Jeffrey, barok. Uwan Ninong. Si Kantupay Ninong, sigurado matik kinggan. Very good, barok, very good. Ken napintas ti taste mo iti babaya. Sir? Bagay kayo nga dua. Agen may isa. Bea, saan mo nga pakawalan dito anak ko't bunyag nga ni Jeffrey. Nasingpet dito nga ubeng. Awan pay ti bisyo na. Ken, managayat itinaganak yung kuwana. Ay, agyaman Uncle. Ay, when, sir? Sige ron. Pakumustahan ni mama ma. Uwi Uncle. Ay, Ninong, gunak ko ma. Ay, kami pa, sir. Nakita met. Nasingid nga aggayam ken agkumadre ken agkumpadre daninong Mante kini ni mami. Iso ka din nga nakastrek ka diti kumpanya gaputa nasingid da nga aggayam da mamim kini Sir Mante. Wen ken may isa napigsa akin ni Ninong iso nga nangatot posisyon ko ita. Inta ka din. Intang meriendan. Saan ka di nga mabising ka ko namitay? Ay, wen. Inta ka din.
Ay, nabsugag. Ha? Nasayat ba ito nabsug ka, honey? Uri ba siya? Mm. Uri di ko malatan, simple laing nga panganan tinanganan ta. Ay, sana mabalin Gapotay special ka kanya, kanipat patig ka. Isang nga special man nga restaurant nanganan ta. Kan may isa, ado mo inted ni mami nga extra nga allowance ko itay. Iso nga sakto iti agawis ka, na mabising ka ko nam. Ha? Anya nga, anya nga allowance? Ti kahit mo sawen. Ni ka di mami ti mangmang ti allowance mo? What mat? Sigud mo't nga isot mangmang ti allowance ko. Tao mo ti sabali. Kit, adamat trabaho. Agsul-suldo ka mat. Siyempre, kaya't ni mami nga isot mangigim ti sweldo, tayo so kano ti mangidulin. Tapno makaurno nga. Oh, mayat mat ko nak. Tayo ito nag-asawa ta. At danton ornong ko. Awan ti bukod mo nga bank account or saan mo ka di nga igim amis mo di kiti matmat gadam? Saan? Mayat kidi. Ti pagsayatan na. Kat mabudget nga nasayad dati sul-suldwek. Kan awan mo't unay ti paggastuak. Ngimno dumawat ti extra. Kas kumaita, nga date ta. Kat no, adan tuman panggap ta nga man panag-daten, dumawat to ti extra nga allowance ko, kini mami. Nabayag ka din nga kasta ti aramidin ni mami? Bugbog to nga kaming nga anak, da mami ken day di daddy. Kastamat ti araramidin day din. Mayat ka no ta. Sa anak kakasla ka di duma nga nabayagin nga agtatrabaho nga mawampay ti urnong da. Kat siya, no, ada ka sa pulak. Isulag ti panagdawat ko kini mami. Oh, alay ka ron dati biltan. Agbayad tan. Agbayad akon ta. Intanton, itulod kan to di dagusmon. Sakto agawid. Sige, honey. Anya nga roti ko nati kaayan-ayat mo ba raw? Awen ka no mami. Ang into no laing sumarunong nga day of min. Ison to ti panangipan ko kini. Beya dito itap na no agam amu kayo. Ay, very good barok. Kaya't kung nga talagan nga amu ti kaayan-ayat mo. Kat, ay na. Ti mo kadipay kayat nga ijaya ti panagkasaryo anak ko. Ha? Ay na, no siyak ti sika, nasaysaya at no saan mo nga ibaybayag pa ay. Awan kadipay tinapasamak yo. Ha? Anya tiket mo sa mami? Damdamagag ano adan tinapasamak kada kayo. Tayar aramiden dagiti agnobya. Ha? Mabalin ka din, mami? Urino di kami pinagkasar? Ay, kat mabalin latan na barok. Tayo suntumot laang ti pagtungpalan na. Kaya saan matan nga, kas idi ang kakauna nga panawan, nga salaan nga ada mapasamak, iti lalaki ken babae, inton malpas ti panagkalaysa. Talaga, mami? Okay la kada kayo, no? Adan mapasamak mi? Kasano nga rod, no? Da mabuo mi, mami? Umanay ka din ti urnong ko, mami? Ay kat, umanay mo tan, baraw. Kananya ayat ti pagdanagam. At daak mo't nga inam. Ay na, makaanay mo't subsobra pa'y deti pensyon ko. Nga mauawat ko, manipod iti panagretiro. Ti importante, baraw. Kat no naragsak kalakid di iti kaayan-ayat mo. No panagreknam kat ison di na ikari aparaking ka. Ay kat ijaya mo ti panagkalay sayo. Ba tay ibagaking ka. No kaanon to, ken kasanon to ti aramidam. Kat ipan mo ti isuna iti nginginaan nga restaurant. Gumatang akto iti singsing nga
Ison to ti, iyawat mo king kuana bayat nga ag-propose ka. Siyak to ti agpili ti design ti singsing. Huh? Ikam to pa iti roses when a bouquet of flowers. Ah, kasla jak man, jak among tita. Ay na, sursurwang ka ba raw? Ti aramidem, into na ag-propose ka, kini Bea. Basta, ikandang kurti kwarta ka mami ah. Wan, ay naawan ti danag mo ba raw? Oh wow, dakil mat gayam ti balayo, honey. Ha? Wen, angin duduwa kami laki ni mami nga agnanaed, kente duwa nga kadkadwami. Adapi kadkadwayo? Wen, yung saan dang stayin. May dalayang no kati bigat nga masapa, sa dadto agawid iti malem no malpas da amin nga trabaho dan. Ah, saan ka madanagan? Nasingpat ni mami. Sa anak mo't kidi madanagan. Oh. Mami! Anda kami! Mami! Ay! Anda kayo gayaman! Marag! Si Kanibeya! Ay, naimbagnal daw yung tita. Ay, saan nga tita tiyawag mo kanyak? Mami tiyawag mo kanyak. Total, kaayan ayat nakamata ni Jeffrey ka anak ko. Ah. Mami tiyawag mo kini mami. Ay, naimbag nga aldaw yung mami. Ay, naimbag nga aldaw mo mat. Beya, anak. Ay, dito'y tinano mo nga balay, may. Ay, napintas ka nga agpay, so iti personal. Ha? Nakita kong tiladawan mo. Yan may sa, adumot din tinaamwak, maipapanking ka, maipapan iti pamilyam. Ha? Ay, talaga? Ay, inistoryam ka di kini mami. Ay, saan? Ay, saan? Ay, dinamag ko mismo kini Busyo nga ni Mante, nga kumpadre, kaya nasing nga dagayhim ka, oh. Agat ko na, nasayaat ka kano nga empleyado, nasayaat ka pa, nga tao, siyempre, adamot iti background check, ti amin nga empleyado da. Ay, kasta aya, mami. Wan, ala, umay kayon, nagisagana ak iti makan. Amom ka diti agluto, anak ko. Saan unay, mami? Saan na kami nga naruam ta? Idi ngamin, ay nasaan na bale? Saan na bale? Ta into na agasawa kayo kini Jeffrey, dito'y kay to nga agnaed, ta adon to ti masursurum kanyak, nga putahe, sursurwang kanto nga agluto, anak ko. Mikan, hindi manganin, naimas ti luto ni mami. O anya, sa dinno ti ayan na ita ni Bea. Mami? Dadya, agpalpal pa mami, dadya sa alas. Api gayang nga inayaban na. Kasarita kang arod, baraw. Kaya't mo ka de, nga siguradon nga nga da kayon ti agkatuluyan kini Bea. Kasano mami? Hindi ko na nga agpropose kitan mami. Awamot pa ti singsing nga ginatang yo. Ay saan pa, awan pa ti singsing inakto gumatang. Gundawayam ita nga adda ni Bea dito'y balay. Anya? Kasto'y ti aramitek baraw. Agpakada kada kayo, kunwari nga rumwarak. Ngayon talaga nga rumwarak. Taikang kayo iti privacy yo. Anya? Anya ti kayo saon mami? Rumwar kayo? Taapay? Rumwarak nga ro, rumwarak. Tapno duduwa kayo lang dito balay. Samon to awisan ni Bea iti silid mo. Kat ijay to nga gundawayam, nga duduwa kayo lang. Anya? Anya ti aramidin mi di silid ko, mami? Ay, nagkapsot ka mo tan barok. Hindi nakla maawatan.
Kaya't ko asawan, ipan mo idisilid mo ni Bea. Kat aramidin yaon, dati aramidin dagiti agnonobyo agnobya. Akas aramidin dagiti agasawa. Anya? Agse Agsex kayo. Itan? Dito balay? Kaman ano? Dito malati pag naitan nyo into naggasawa kayo. Kun may sa, ti aramidin baraw. Iputok mo iti unag. Tapno no, ada tsansa na nga masikugam. Tapno awan ti babawinan. Niya? Alan? Saan ka nga kapso-kapsot? Apay, di ka kadipay nakasagana nga da mapasamak yaw. Amangan mo orayan na laing nga, si kati mga wiskin ko na. Baka no di na pay kayat, mami? Kasanong no di na pay kayat? Anya ko mga saan? Aman kayat na dayta. Basta no inaklon na kan, kayat nasauin, ay ayatin na ka, ti may sa babae. Kayat ni Bea, urayan na laing nga si kati mga wiskin ko na. Ay na, amok day tagaputa babae akmat. Sa anak lagun uning, iti amin na gundaway. Kayat me, basta agawisin na kami ti lalaki. Ang imti kaayan ayat milaing saan nga basta-basta nga lalaki o resinuditan. Wine! Idi agayan ayat kamin kaday di dadim. Numabalbalin, kada awisin na go! Iso nga kastamay. Kastamot sigurado ni Bea. Iso nga, apaman nga makaruwarak, urayam laing ti mga 5 minutes tapno makaadayuak. Kat awisim to ni Bea. Sigurado, umanugot iso na. No lakid di talaga nga ipatpatig na ka. Alan, saan ka nga kapoy-kapoy baraw? Sige, mami. Inawis na ka di dito, itap na no. Maturog ta, when... Kuha? Ay, saan nga tayo? Ita inawis ko may tisilid. Dagos mo't nga, imanugot. Ang imamangan no, ibagak nga, naig, nga, dama pasamak mi ka. Baka kaguran nak. Baka kaguran nak mo't ni mami no, saan ko tong palin ti kaya't na mapasamak. Sige, itorturit ko. Sa bagay. Awan mo't ti isuro ni mami nga saan nga pud no. Puro stumat amin nga ibagbagan ha. Ada ka dito ibagbagan? Kas lang tanta na butob ka or... saan, honey? Honey? Yes? Di ka nagpaiswan na. Saan lang ha? Tapno maturog. Tirantatan no hapi nga. Tirantak no hapi nga inawis ka dito silit ko. Di ka nagpaiswan na. Kuha ngamin. Kaya't ngamin ni mami nga. Anya? Ay, kuha. Kaya't ko ngamin nga. Anyat kaya't mo. Kaya't ko ngamin nga. Ay na. Api di mo may baga. Kaya't ko ngamin nga. Adan mapasamak ka data, no? Okay laking ka. No, saan? Okay lang may kanya. No, kaya't mulaing mo ta. Ay na. Ado pa lang sa... May kakindi dito. Anya. Ay. Okay kanya. So nga nga si Muro takadagos dito silid mo. Ita inawis na. Ngayon sigurado ka? Saan pa ngagsubli ni Maning? Saan pa eh? Kunana ka mabayag ka no isuna. Urayan na ka nung anya? Ay, kwa. Ti kahit ko sawin. Madamdamapin nga sumang petisuna. Nalpas tanto siguro. Ay,
Dirugyan ta nga ro din. Anya pala Arturo Ryan. Paskwa? Ah? Ay saan? Mm, Mabalin nga ro din? Katuwan. Uwan ko nakman. Ay, oh. Ah. Ay na, ayan, nagkapsot ka. Siyak malaing. Jeffrey. Bea. Awan ka di pa iti padas mo. Awang pa eh. Di kinagpaison na. Jak sigurado nung amok ter aramidek. Bea. Ay. Asa na bali? Adan padas kung namin ano nga daras laeng kada di sigud nga kayan ayat ko. Nati instoryam kanya kiti. Okay la kanya. Awan ti anyaman na kanya. Uray no adda naglabas mo. Iso nga rod nga ayatin kaket. Tayo na idumduma kalaunay kadagay ti daddo mga lalaki. Jeffrey, honey. Malaksid nga nasayahat ka nga tao, saan ka nga nabisyo, manmanuitan ti lalaki nga, awan ti bisyo na akasking ka. Madi kaming kanyak ti bisyo. Ken maysa napanektekam moten kinapudnot pa nagayat mo kanyak. Iso nga nakasagana akmoten. Nga mangipait ti amin ko ken ka, Jeffrey. Agyaman no kasta. Bea, honey. Iso nga. Apikas na nakigtot ka. Nakigtot ka kadi? Nga nakakita? Iti barukong ko? Itaka kadila nga makakita iti lamo-lamo nga balasang. Ayan. Isumalagayang nga di makkel di kita matam iti maikat kon ti brak. Bakad addan ton ti kigtot mo. Nung naibaba kon ti pantik. Kung nagtupay. Wow. Nagpintas ka nagpaiso. Nagseksi ka pa, Bea. Nagkinis pa iti kudil mo. Ket, matmatam kadilaengen. Matmatam kadilatan. Tila mo lamang nga bagik. Saan? Anya tararamiden. Sana bale makasursuro kan tulat ta. Pasensya ka na. Tigil nagpaisuan na. Awang ka di tinabuybuyam. Kakadi na na SM ngagbuya idi ko ay kadigiti video. Dauray no awan pa iti padas mo. No adalakid di tinabuybuyam. Agit tuladim laeng. Awan pa nga rod. Anya? Uri na minsan di ka pinakabuya iti anyaman nga bold nga video no pelikula. Saan? Diyak amin nga nakabibuya kada kita. Apay mo. Sipod ngamin idi barito idi bumaro akon. Nga kahit imami nga buy akti kakasjay. Ken awala tinabuy-buya mo kada kiti babarkadam. Sa anak mo na nga nabarkada ngamin. Kasano ka dito ramidig no kwa, Bea? Sana bale. Isurok to lataking kan into na maminsan.
pabuyaan ka, iti video nga mabali mo nga tuladen. Ha? Okay laking ka nga, pabuyaan nak ti bold. Kat man ano ko ma, tapno laing nga da pagtuladam. Aya, kaapay, apay nga mas tao ka. Okay laking ka nga. Adda makita ko sa bali nga babae nga lamo-lamo. Video matlaeng, saan ba't nga personal? Okay lang dayta, normal lang dayta iti may nga lalaki nga makabuya ka digiti kasi nga video. Ta isumamat ti pagtultuladan da. Kastamat ka digiti kada kami nga babae. Oh. Ay, maala, sige. Agdata kalatan, ta siya akong ti makaam mo. Ay, sige. Ah, mm, ah, mm, mm, oh, kasta unay ti ingar nan. Do gawakon. Sige. Makaamu ka latan, Beya. Tadyak mat amu ti aramidek. Wow. Kasta unay ti ingar na. Kasti gayam tirik na. Nabudot gayam. Naglamuyot. Nagganas. Aguri ka. Apay. I-play ko lang dati background ta. Sige, ituloy ko. Honey. Sige, honey. Honey. Nagtanggan, honey. 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 Abay. Abay nga. Limok ng matan. Naglipas ka din? Uwan. Naglipas ako. Anya? Ay, api nga di mo malimbagbaga nga, naglipas ka gaya man. Aya, rumbing na ka di ngay bagak no kwa. Pasensya ka na. Diyak namin napigilan. Namin anulain nga bayong kat. Rimwaren. Ay, kadi. Oh, madi kadi. Dapat kadi bagak no kwa. Kat, wanata na pa mo, hindi mo mo't inruwaren. Inputok mo mo't iti unig kon. Iso nga min ti kwa. Iso ti anya. Ay, kwa. Diyak kami na mo tiraramidek. Pasensyakan. Ala, kasano nga rutin magsikugat? Ha? Sana bale? Urek sikug ka. Kunamot ni mami nga. Anya nga ko lang ni mami. Ay, tiket ko sa wen. Nakasagana nga. Mangikalay sa king ka, Beya. No bilang laing tagsikug ka. Ha? Ay. Oh. Apay. Apay nga kasla nagbaloy tilangam. Ay. Beya. Kaguranak ka di. Gaputa jak imbagang nga naglipas akon. Imbagam ko mga Oh, pasensyakan. Anya pa iti maramidan ita. Nalpasen. Pasensyakan. Pasensyakan nga talagan, Beya. Into naman minsan. Amok ton ti aramide. Very good, Jeffrey Barok. Daitaman ti ko naking ka. Amin nga ibaga ni mamim. Amin nga ibaga king ka katong palem. Talaga ka di nga. Inputok mo iti unig na. Uwan maming. Nakaguran samot ni Beya da. Ay na, kastala nga talaga. Kunalaeng ni Beya dayta. Ta syempre, testingin na ka. No, talaga nga, takderam, ti responsibilidad, no bilang laeng ta, agsikugisuna. Ang awan ti problema, Barok, awan ti danag, takas ti ko naking ka. Ay na,
Nakasagana ak nga mangipaay ti amin nga kasapulan nyo iti panagkalay sayo. Iso nga ag-propose kanto kingwanan. Sigurado lakid di nga umanugot itataadan na pasamak yo. Ken posible nga masikugam isuna. Ay, yes. Ay na, nakaragrag sa kaklaunay baraw. Agyamanak, katinongpal mo dagiti bilin ka. Um, Agyamanak, Beya. Tapi naggamtikid daw ko nga agsarita ta dito yung restaurant. Ada amin tinasisitang ibagakeng ka. Ha? Angim, siyak pala ti umuna, mabalin. Ada amin mo tinasisitang nga ibagakeng ka. O sige, sika nga rutin ti umuna. Kuha. Anya day ta kakautin. Ay, gore ka. Beya? Oh, api nga nagparintuming kahit isang wanak, Jeffrey. Mabitlain. Iyore mo lain. Jack malukatan. Saan ba't ngayon suro ni mami no kasanong alukatan deti box na? Anya? Ay, deta, nalukat akon. Beya, Jack amo no, kinagura na, kada hindi napasamak ka data dya balay mi. Ngem, nakasaganak nga mga ramit ti amin tap na no, bumawi aking ka. Numan, madanagang ka, tayong kaso nga, adabunga ti naramit ta. Itarayang ka, no, saan ko nga takdiran ti responsibilidad, nagbidot ka. Kaya't ko nga ipanikniking ka, nga napudnot pa na kayat ko. Isungarod nga, iti na ito nga gundaway. Oh, tumagder ka, nakapapain. Mabitlaing, ikanak ko mati gundaway ko, Beya. Gundawayak ita. Ti mangijayaking ka ti panagkalay sata. Beya, honey, will you marry me? Agtugaw ka palain. Tada ibakaking ka. Adanas ka nga pagsalitaan ta. Ha? Or uray ti sungbat mo. Agtugaw ka palain. Tuwagdar ka. Saan ka ngagparparintuming ti sangwana? Apay. Basta. Sige. Anya ka diti naskin nga ibagam kanya, Beya. Jeffrey, pudno nga napatig ka kanya. Ta saan ka mat nga aklunen, no saan ka nga iayatin. Apay nga rod, anya nga ti problema. It is... Itinabiit pa nga panahon nga agayan ayat ta. Adda iti mesa nga banag nga napaniknikaking ka. Ha? Napaniknikak. Nga awan iti bukod mo nga disposisyon iti bihag. Anya tiket mo sa awan, Beya. Awan iti bukod mo nga prinsipyo, awan ti bukod mo nga desisyon, awan ti bukod mo nga kapanunutan, amin nga garaw mo, amin nga desisyon mo, amin nga panagpanpanunot mo, kasla naka depende amin kani mamin. Saan nga pud no dayta? Anya nga saan? Nadlaw ko. Nga kasla, ni mamin ti mangkon kontrol iti biyag mo, Jeffrey. Ti pagarup ko idi. Talagang napatiglaking ka ni mamin. Iso nga, amin nga, bilin na katungtong palem. Ngim saan? Ultimo sweldo, isot mangigyan? Isot mangidulin? Apay, di mo ka di kabailan, ti mangidulin, ti bukod mo nga kwarta? Ti bukod mo nga nagmanugan?
Saan? Aman ang ni mami, ti kayat na. Oh, di ba? Di ba? No, anya ti kayat ni mami, misot surutem. Kasanong karod no? Kasanong karod nagasawa tanton? Anya? Ah, tako na ni mami idi damo, idi imayak idi balayo, idi nyam amuna keng kwana. Imbaga na nga, into na kano agkalay sata. Agyan tanto kano idi balayo. Tasursuruan nak to kano ngagluto. Oh, awan mo ti dagas na. Nagdakkel mo idi balay mi. Ken saan ka di nga? May met laing no masursurom ti agluto. Ado ti amo ni mami nga putahe. Ta idi nagtatrabaho, nag-anamot, nagpatakder ti restaurant na, kadaan na. So nga, saan nga ti point ko? Ti point ko, api nga isot ag desisyon para kadata, para ken ka. Anya? Kaapi nga isot may baga no sa dinot pag naidanta. Oh, nakas pagarigan tagkasarta. Takid dawek ken ka Jeffrey, nga makisina wenno makilasin ta kini mami. Ha? Apay pailaan ket nagdakkel mo di balay. Ken may sa ni mamin to kano ti aggasto into no kasarta. Ti kayat na bongga kano. Oh, kitam? Ni gayam mamin ti manggastos. Ni gayam mamin ti iso amin ti mang plano kasjay. Madi ka di. Di mabay mayatap na nuhanta nga probleman? Ay na. Senyales ti kina-immature dayta, Jeffrey. Apay no awan ni mamim saan mo ka ba ilan kagbiyagen? Saan mo ka ba ilan nga mang plano ti bukod mo nga kasar? Saan mo ka di nga kabailan nga planuen no anya ti kayat mo mapasama kiti biyag mo? No awan ni mamim? Ha? Di man kini pagsayaatan na. Nasayaat ka. Nasayaat ti kinataom. Ken saan ka nga na bisyo? Awan ti bisyom. Gapo kini mami. Ang sobra daytan. Nga ultimo panagasawam, panagpamilyam, nakadepender ka lata kini mami. Saan nga po no dayta? Anya nga saan? Nakalawlawag, Jeffrey. O sige, no manugutak ngagkasarta. Kat ibagakin ka nga makisina ta. Kayat mo? Sigurado lagi di nga saan nga kayat ni mami. Kat apay nga min nga dayta ti panunutem. Apay nga isot pagibasaram. Ti desisyon mo. No kayat bawin no saan ni mamim. Ha? Hindi ka maawatan, Bea. Saan na ka maawatan? Gaputa talaga. Nga napeklan kan nga makamami. Ha? Gaputa talaga nga isot na kairuwama mo, Jeffrey. Nga amin nagaraw, amin nga desisyon mo, amin nga plano itibiyag mo. Ket nakadepender ka latakin ni mamim. Anya ti dagas na dayjay. Ay nga di ta kinaawatan. Mamas boy ka kung nakmanlaengin. Mamas boy ka. Ket day talaon iti jak kayat. Isong I'm sorry. Bea, honey, I'm sorry. Sa anak pa nga nakasagana nga, makikalay saking ka. Don't worry. Sa anak nga magisinaking ka. Ang ikang katigundaway mo, nga agbalbaliw. Ket, anya? Yes. Numapanik-nikam kanyak, nga adabukod mo nga disposisyon itibiyag. Adabukod mo nga desisyon, adabukod mo nga prinsipyo. Kabailam ti mangikalay sa kanyak. Kaya nagbalinto nga padre de pamilya, itibukod ta nga pamilya. Nga awan ititulong ni mamim. Sakto lang. Umanugot nga makikalay sa king ka, Jeffrey. Bea, I'm sorry. Inakon. Adapay trabaho iti opisina. O anya barok. Imanugot ka din ni Bea nga agkasar kayon. Apay nga nakamisuot ka barok. Di mo kunaan nga. Rineject na ka ni Bea. Nagnginan to pa jay sing-sing nga ginatang ko.
Kastamot tanda ti bouquet of flowers. Nga talaga nga, pinakustomize ko pa'y dayjay. Nge, abay, saan nga yung manugot ni Bea, mami? Anya, kaya apay nga saan? Kahit nasawin ka di saan ka nga napatag kang kwana. Napatagag ka numot kang kwana, mami. Angim anya. Ibaga na din nga mamas buyak. Mamas buyak ka di, mami. Anya, imbaga na mismo king kadayta. Uwan, mami. Mamas boy ko na kanya. Amin ka nung nga garaw ko, amin nga desisyon ko kud. Nakadepende aking ka. Ay na. Ay, saan na mabalin nga umanugot kalatan nga kasta baraw. Anya ti aramidik nga ron, mami. Ay, wam Gagangay lang nga agpauyuday ta. Regaluam una saan. Ikarim nga in kayo, ipasyar mo, kasjay. Ay, wam baraw. No kasapulan nga dobliem ti ited mo nga sabaw. Ken kastamot ten ti tsokolate, aramida. Kasta lang talaga ti babae, agpapauyuda, kaya danto mo lang numayayo da. Oh? Ang panagreknak, mami. Kasi lang, ay na, ansa na bala, ikang kantot kwartang baraw. Inkanto iti nginginain a restaurant. Baka amot no na umang amin, iti restaurant nga isula isot pang ipanam. Saan nga tamot, mami? Baka amot, ibaga na ngamin nga, no manugot ka, no, kahit ko kadi nga anya, nga makilasin kami iti pagyanan, saan nga dito ino ka ti pagyanan me. Ay na, saan na mabalin na, may sakno kwa dito yan, baraw, i-explain mo keng kwa na nga nasayaat, nga nalawa mo ito'y balay, isupay tagastos yung agab-abang. I-explain mo to baraw, no di mo kabailan, no di mo latama ay ayaw, ay na siyakton ti mga ayaw ken kwa na para king ka. Anya? Wan, baraw. Makamu kayo, mami. Sipod idi kasin yung nadlaw ko tidakkel nga nagbaliwan ni Bea. Urin wadda kami ti opisina. Saan nga kas idin nga nadungo kanyak. Namin pinsan nga limamiis ti panakilangan-langan na kanyak. Ang saan mo penginsina. Tati ko na kanyak. Paniknikak kano nga sa anak nga mamas boy. Ket ijay tulay nga umanugot nga makikalay sa kanya. Diyak maawatan ti kayat asawen ni Bea kasin yung ta sa anak mo ta mamas boy ko na ni mami. Idi dinamag ko ni mami no mamas boy akit saan ko na namet. Ay na. Ko na ni mami. Kasta kano lang nga talaga ti babae narigat nga awaten. No da kayo ti aday ti sitwasyon ko kasin yung anya ti aramidin nyo tapno no ti kasta agsublitid sigod nga kinadungo kanyak ni Bea. Tap nagsubli ti dati nga kinabara ti langin-langin mi. Kentap no umanugot ton. Into no ijayak tumanen ti panagkalay sami. Awan met ti amok nga nadagsen nga nakabasulak ken kuana. Ti lang malagip ko kasin ket ti saan ko nga panangibaga ken kuana. Apaman nga aglipasak idi nagkanaig kami. Dayjay ti dakkalabidot ko nga amok nga nangguraan na kanya. Balaka dandakman kasin tapno malawlawagan ti panunot ko taging gaita ket clueless ak. When clueless ak no anya ti agtartaray ti panunot ni Bea ken no apay nga naibaga na nga mamas boya ket sa anak kanumad a mamas boy ko na ni mami. Ira akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad. Agyaman akmet keng kakasin, ti anos ken laing mga nang tedbiyag dati nga pakasalita ket sabi ko ma, ta nakaibatit adal dati nga surat ko kadagiti padak nga dim nga ken nagbuya ket nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biyag ti kaaduan. More power to your program kasin and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo,
Jeffrey iti Lawag City. Ayan, thank you so much Jeffrey ti panangiburay mo dito nga pakasaritaam. Ayan, siya akong di mangibagbaga ken ka. Awan ti kinapudno na dito nga ipapabasol ken ka ni Bea. Saan nga pudno nga si kaket Mamas Boy. Awan met ti pakakitaan nga si kaket Mesa nga Mamas Boy. Di ba? Oh, iso nga jakmat maawatan no anyat makagapo no aping nga kelaat nga nagbaliw ken ka limamiis ti panakilangan-langan ken ka deta kaayan ayat mo. Siguro ni Bea ada sa bali nga lalaki iti biagnan. Siguro kinagura na lang nga talaga dahil di nasapang nga panaglipas mo, alisto nga panaglipas mo nga di mo pa imbagbaga nga aglipas kan. Talaga kasta ti babae kasin narikat nga awaten ti panunot na, ti galad na, ti tigtignay na, naggulo nga talaga. Nagrigat nga awaten dagiti babae, isong nga rod nga nakaan-anos launay ti lalaki nga agtaltali na idlat ta. Uray no kasta nga naggulo, narikot nga awaten dagiti babae. Ape nga ibaga na nga Mamas Boy kay dinto nga awam met Apolos ti pakakitaan nga si kaket Mamas Boy. Natulnog ka lang mat iti mamim iti inam, di ba?